Kawauntayin na mga information din kanya, parkala sin pagmiswara tayo. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell us, pagkabiya ka mo nag-initiate sin pagkainako ni what motivated you to do it? Uno in kamaksuran niya. Muna-muna, siguro ako dumihil sa nilalaongan ko. Mawaya ako dumihil salam kasila sa pakatan, rakyat tausog, nagduwal tausog. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In parakala ini, pasal sin kahiluhalaan na hinumpong, nag-ison-ison in pagbasa unta mga sila tausog Malaysian citizens, katawa tausog dito Malaysia, pasal dahil sab sin kahiluhalaan iban kasigbitan sin tausog dito. No. Karwa, tausog Pilipino, yari-ribehaon kato, tausog local leaders, mabaya magpindasin kahiluhalaan, aon tausog MNLF, aon tausog MILF, aon tausog Abu Sayyaf, mabaya na magpindasin kahalan, pakarayawan singkatan, aon tausog citizens, biya na sin tausog yulinan ko, hangan sin hula, Sultanate of Sulu, gimulal sila sin baran nila, tausog citizens, iban sin mga royal ears, iban kaibanan pa tausog, nagbuwal tausog, takaatay tausog, mabaya tuod magpinda sin kahalan, amuto dadto in maksud. In kahupuan niya, pasal sin kahalan mangi na mabaya na ini magpinda pamarayaw in pangasuo biya diin. So hangkan na paon sin tausog yadto Malaysia, tausog Pilipino, tausog local leaders, tausog MNLF, tausog MILF, tausog Abu Sayyaf, tausog citizens, tausog royals. In kahupuan niya in katani ni tausog. Yeah. Tausog. And you made mention mabaya sin mapaon in paminda. In what process mapaon tin paminda mamarahi ba ini that we are seeking independence from the Republic of the Philippines? Inyan matampal pangayo sin tausog citizens hangan sin Sultanate of Sulu. Pagka in sila ni tumpok hambuk sadya tiwaharian sin tausog, balikan kumatao din tausog Malaysian citizens, tausog dito Malaysia, tausog Pilipino, tausog local leaders, tausog MNLF, tausog MILF, tausog Abu Sayyaf group, tausog citizens, tausog royal ears, tausog kaibanan pa. Amon ini kawayaan sin sila. Sa misang pabiyad, amo ini kawayaan sin sila na kawaon pa sabihin ni kawayaan sin kamatauran. Hangkan ini pagmiswaratan. Bat bang uno in hikarayaw wat hikarayaw tausog Pilipino kita nyo na inshallah mag-Pilipino kita nyo katan. Bang in hikarayaw wat tausog Moro, hikarayaw ikasan nang salastay sing katan na magtausog Moro kita nyo. Bang bat inhikasan ng bat tausog citizen, magbalik kita nyo, bat Hawaii pa Philippines, tausog citizen kita rin. Amo yan tutuod in kahupuan niya, bat natuwahari, tausog Pilipino, tausog Moro, iwan tausog tuod. Hawaii pa Philippines, Hawaii pa Moro, ando tumtumon na to, namamarinten tausog. Nabiyayaon, impamarinta sin tausog, 500 kapatantag isa taon, kaya kantian sin pamarinta Pilipino. Pag-uus, yari aong gimo, mabaya, mamarinta, hangan Moro. Na, ingkakunahan sin sila ini, magtaayon. How po, hangan sin magpinda sin kahalan, kita na mo, sarang magtaayon. Nauno to din pagtaayonan. Amon ini, pangasubuhan in tao, bang unuin solution. Na bang, bimaan na, bang mga subong solution, ano yung problema? Na, ipapagwa tahat, apakanya, bang uno to din problema. What, sarang na to, kaingat bang uno yung problema, hasupaya, maingat na to, bang uno yung solution hinangon. Ubos, in solution ini, hasupaya rin naman mabinsa na patindukon na to hakasabunalan. Ika-isa. Patindukon na to hakapatutan. Ika-karwa. Ika-to, patindukon na to hakaadilan. So, hakasabunalan, bangaong pakasabunalan, kitaon na to, bangaong pakapatot na, ando, halom sara imangayo justice, halom sara imangayo kaadilan. But di naman, in mga tao mawaya mabinsa na, magpakoy madtumari, mahilo madtumari, di makapagtanom, di makapag-ista, di ma-enjoy ang kapatutan nila, right to peace, right to security. Amo renin may tanaw nin parintad, may tanaw nin United Nations, dua.
peace and security. Ha United Nation now nin United Nation pasal sin international peace and security. Na wayron di ka to. Wayron peace way security. Amo biyayaw nin lawakon sin kami na bang kamuhay mabaya sin peace even security na pag tayo na nato bang unon kawayan na tutod. Amo yan tutod in maksud sin misuarat ini. Unutod in kawayan sin tao. All right, sir. Nabid mention mo ina mo mga grouping si mga tausog. You have there Aminyato, Naghula, Malaysia, the Tausog Yari Filipino local leaders, MNLF, MI, Abu Sayyaf, ano tayo ni United Tausog Citizen from the Royal Heirs. Basta Tausog. Maka-expect ba kita, sir, that ma-represent in Katan para kini si mga Tausog? What kami. What kami. Angan sin pagpinda na tinawag-tawagan ingkatan dahil nga internet, dahil nga kakatas-katasan, 7 bulan ni piyakuan, sambil ka masjid-masjiran, what, na tumaayon. Alhamdulillah, bisang bukon dahil nga higher hierarchy, aun kita bayon tausog dahil nga Malaysia, yari dahil nga Kuala Lumpur. Aun kita tausog dayon dahil nga Sabah, atas miyari, bang umader, maglawag sin kasabunnalan, kapatot, iban karayawan sinula. Aun kita tausog MNLF na, former MNLF, aun kita deng MNLF, aun kita deng local leaders, so bang sila magpatampal hangan si magpinda tawari sila na sa baitaan namo kamo aun sila mabaya day sab. Aun deng MNLF, what kami aun gumawa deng MILF, aun deh mga deng MILF nag namayta sin sa hangan sin karayawan, aun deng tumpukan sin Abu Sayyaf. Ang ansin tumpukan Abu Sayyaf, in sila ini, namayta, mabaya day sa magpinda. Bangahalan sin humader sila na di kayo makagaranti. Amo yan in tiya ngayon na mo, sambil tag minum-minum, biya di ni siwain maka-security ka nila, deng ha parinta Philippines na ka, deng ha parinta milikan, ang ansin paghader, paglawag sin karayawan, na dihilan security up tawapas. So, biya wala na muda na siguro na we could not expect them to come out. Gumawa mari umader sa mga wakil nila, daakon nila, katas nila siya sainan na ukab. Basta ho na katiloaran, angan sin paglawag sin peace and security sin Katan. Royal Heirs, kami day sa umader, deng Council of Royal Datus, sa pagguha na ni Dato Albijul Kanain, ini totally represented din. Bisa, wayron hadya ding higher hierarchy sin mga tumpukan sin mga groupings na mo hay ni sa ding grassroots ding people, so kawayan na mo to din kawayan nila ay nako ini wakil sadya di aksadya buko na ko naguhanan sa ini may nangakuhan buk neutral person magulin hay ni sa manjari heba ko hambuk timindog hambuk tausog Pilipino mabali ba ko magpinda. All right, sir. How many in tausog participante expect mo madtuhaw no to dinhi mga what time papaawnon tay pagmisuarat ng sabot? Angan sin pagpinda akalam sin Allah subhanahu wa taala arman ini bangisyon kun dinray ni inagdakay ni Tuhan. Bangisyo in mabaho mader amo na yan kaingatan na to na do bangisyo to di mabaya magpinda sing kahalan. So doon na to nakaingatan bangisyo bang in kawayan sin tausog bat magpinda na karna sin Tuhan hader kamo doon nakaingatan guaan niyo yung problema niyo bang ano yung problema kikitaon na to lakad na to solution pag-ubos inini bang aon na solution hindi magdarungan amo natin problema. Pila participants you expect? So a United Tausog Citizens we expect United Tausog Citizens so since aon kami aon Tausog Citizens denga basilan aon na nakariring basilan aon denga Tawi-Tawi aon denga Zamboanga sila na North Borneo more or less we expect 30,000 from the one group lang. 30,000 how no ta accommodate in venue yaon provincial capital yaon nabibutang tiyang ngari-ngarihan nila amon balikatan park yaon akuan yun sin ataka station yun halayon lisag dua wayro ninin na balik pa ipasampay na mo ando way nakura rayat inikatan rayat all right bisan ibiyabay ta mo sir that wayro nakura syempre definitely so why somebody should be there amon mag-preside sin pag misuara siya in mag-preside ini gana
muna bang wayroon da balikan ko wayroon to din ni nagkuan supaya mapatampal pakatan sin inini tulos ihilat sin katan. So bang wayroon da maka preside sa dasen tay mangod niyo ini orderon. Kung mag-decision sa magpalano sadya sin daran sin pagmiswarat supaya muna yung maksud makawa na to ding raayat bang unutuod din problema nila ipakuha supaya maingat lawakan solution napangaon na solution ando yung pangasubong malaggo-laggo isyuwa ay magdarungan pamatatay nga sin denga province pamatatay nga sin Philippines pamatatay nga sin Malaysia pamatatay nga sin OIC pamatatay nga sin United Nations but kung ini problema sibi problema rakula so ha-process pa kamo sin pagpi bang issue sa batan may magdadungan. Nobody there amo in mabilang ta mag-lead to kaniyong ganana mga pon. Wayroon. Wayroon to din ni nakura. So bang din doon na issue ta kaatay, issue mga mapayatod magtinda na gumawa sila, magpatampal sila. Wayroon ni politician, wayroon ni rato, wayroon ni sultan, wayroon ni katan. Issue na, makara sin parakala ini pakarayawan iban matatay nga sin issue na mapatut dimihil kaadilan but di na to kay ngatan bang uno to din problema ang kandag dayon nagdiain bat na to kay ngatan problema na bang aw mapaya magdarungan pasal salas sayon ta naman in pagproclaim sultan ini amo na ninda way to din kya rayaw kya rehil parayat so supaya ma-finalize na to bang kakunhan pa ba in hula iwan sin yaon atawari na atawa ini uno sa taoy magbaya wayron ini kabayan Jesu taoy magbaya nagwa kamo asupaya ing kabayan nyo karungugan asupaya kapag taayunan bangi karayaw singkatan. Alright, may ang nagkukuan din doon nagja-jam base yeah wayron nagja-jam doon. Okay, na kuan hati ko rin di ha kuan ko ini ha. What's this? Monitor. Okay, ambok pa question ni tukbaltakan attorney Sibulan. Biyaw nagja-jam nash? Yes, amo na nga what di ro ko rin ang mag-jam sin line ta? Yeah, oo, kana nakukuan ko, kana nag-question ako. Kasi ang pato yes, I don't know bang if you nag-jamin. Kita tanan sa bang makasud because hambok sini pangasubok ko kanto ni Sibulan bang ma-touchdown during this consultation in eto na sabnas in Parkala sinamon no ni claim to Sabah amon Sultanate of Suluna. So muna Talagang jam kita nas pakikuan ko no takad ka katon ko na takadang kare nagjajam siwa ini nagjajam ini pero ba nag-usap ni Rika niya masuok way jajam ka takad ka ang kwadi in so di ito di ma-broadcast di pala ba yun jajamin line na mo jajam to da alay niyo, mga upo sa pagkuhan niyo. Diyan sa? Expected yan. Kawaong ko dyan. Dua question na ko man. Bang matouch niyo in Parkala sin namin pag-claim sin Sabah, sin mga sultan. And has this something to do with politics? Kasi in timing niya, napaso the political con na biyaon eh. Doara ko man, taka doon sa pagya. Hambok pa mo mabay tay question kay mo bang during this pagmiswarat or consultation pagpangaro mapaon ba ha ing pagliulapal Parkala sinamon claim si mga Sultanate of Sulu because mataw ni nagka-claim as sultan sa batan that's one of the issues tackle nyo takal niyo ba ha ing Parkala sin pag-claim sinamin Sabah muna before ta ibisara hatyon na to na muna bang unuto din kasuhudalan sin Sabah atawa North Borneo. In North Borneo, matampal ini territory sin Brunei. Nangayo tawang in Brunei, tiawangan sin Sultanate of Sulu,
Angkan, Kiarihil in North Borneo, Ibang Palawan, Pasultanate of Sulu, Patausog, partner into Insultan. 1704, Kiatukbal in North Borneo, Pasultanate of Sulu, Piamarintahan in Sultanate of Sulu from 1704, sambil pa Miyari in Baron Overbeck, iwan ni William Treacher, sumukay, bukon magsanda, sumukay si North Borneo, kaya rin niya in Sultan Jamalo Ahlam, sukayan nila in North Borneo. So, January 22, 1878, kaya sukayan siya. Sin Sultanate of Sulu, piyagwakilan sin Sultan. In pagpasukay, magbayad 5,000 Mexican dollar or gold equivalent, bangwayron sin. Iban, mag-supply sila sinapang ibang punglo pa Sultanate of Sulu, pagbuno pa Kastila. So, then dito, kapag padjak in usal, akatas, mana niya magsukay, tandaan niya, sambil payaon, nagsusukay, 5,000 tunggatos ringgit. Then nga pagsukayad do, sukayan, sakay no nila kakunahan, sin British North Borneo Company. Pahupunta, then nga British North Borneo Company, sambil transfer nila pa British government, atau pa British Crown, sambil then nga British Crown, kaya transfer pa government pa Malaysia, atau nakalamod pa Malaysia, in North Borneo, bangkawon tato da history, in North Borneo at Awasaba, in Tagdap Bukanya, Sultanate of Sulu. So, claims in Philippines, hapdeng ha Malaysia, in justification, at in kapatot, long in Philippines, ha Sultanate of Sulu yan. Sambil sa yayaon, nagkiklaim in Philippines, ahalan sin ini, wayroon ini issue na mo about Sabah, with respect as counsel to the United Tausug citizens, because malanong matampal kaya ingatan na mo way Sultanate of Sulu. Intagda po Sultanate of Sulu sa wayron Sultanate of Sulu. That's why there are a lot of them claiming to be Sultan. It's not the Sultan, but the state of the Sultanate of Sulu, including its people, territory, government, sovereignty. May nalawain Sultanate of Sulu, nalawain tao. In tao niya tausog na inang Pilipino. Ang kandahayaw kita maglawag sa problema, magmayta kita nabiya ini. In tausog na inang Pilipino, in lupa, yanik sin Philippines, kaya wasin British, sambil kaya turnover pa Malaysia. In government niya, wayroon na, issue pa yung mag-government, wayroon na tausog people, Filipino people na. Issue pa yung mahardikaon, issue yung bearer of sovereignty, it's the people. So, in kahapuan sin problema katan, kapag kalawa sin tausog, ati habiyaon, mag-map, ayaw naman kita mag-claim tausog. Palanoon na to na, bang kita Pilipino. Bang kita Moro, alom sara, Pilipino ra. Na, yari aong gimo at tausog, in sila ni tausog, ibang birth certificate nila, government, hangan sinula, nag-issue sila na it's up to them. It's up to the government of Malaysia. Kanila, first interview do, 2007, it's up to the Malaysian government, it's up to the Philippine government on how to deal with this birth certificate, on how to deal with this tausog citizen. So, parakala nila na yan. Parakala din tausog, internal matter na ini because in sila ini namarinta. Asalaong pamarinta, dialik nila din pamarinta. Since you are the legal counsel, Sinamon Sultanate, analysis or assessment mo ba, mahunit na napapauno ng claim with the current status in Malaysia, even in Philippine government? Kikita na mo, it's up to the people. Okay. Because it's the people. Kapatot sin tausog people, inhula, nalawa sadya. May nalawa inhula, tauin nalawa. Bang integrate tausog. Na wayron na tausog, nobody could claim. Even the Philippines, paggawa sin ini, balikan ko intag kapatot Sultanate of Sulu. Na why? So with respect to Sabah, no, wayroon ini legal personality. At wayroon proper party to deal with the issues. Because in maka bisara sin parakala ini Sultanate of Sulu, balikan ko why. Aun Sultan, bukon yan, parts and elements of state of the Sultanate of Sulu. In inasil, in elements of state of Sultanate of Sulu, people, territory, government, sovereignty. Kung ano yun yung maaunin upatin ni, ang pagumuha in Sultanate of Sulu magbalik. Para kako, legal counsel, biyabay taang kurhabin tausog, way kapatot new tausog. Bangaon na Sultanate of Sulu, it's up to the Sultanate of Sulu. Ahal sin people, yari na gimuha, yari ra sila territory nila, bang nila mabaya sila in tausog, ba't mamarinta magbalik? Na mamarinta ini 541 years, Kastila, Milikan pa Jipon, wala na higing pamarinta. Sa Philippine government, may tanalawa yung pamarinta. So, mo yan yung pangasuko. Balikan ko,
Bang mabaya sila mamarinta magbalik, it's up to you. Because the will of the people is the source of government authority, a Universal Declaration of Human Rights, a UN Resolution 217A, international law. So, bang unoy in kapatid, tindukan biyaw sin tausog, right of self-determination, International Covenant on Civil and Political Rights, Iwan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Article 1, all peoples have right of self-determination. Ang kapatutan nila magbaya. So, dahil hindi kawaon, bangon ito din kawayaan sin tao. Supaya hasara makatindog. So, very in-depth in research and attorney, mga parkalay ni mga tuan, mga reyang. Much as we want to really get your, most probably on the next time, we can do it, a lengthy manner in pag-interview kayo mo. One final question, sir. Alam singkuan gana na parkala na sa pagpolitik ini because inang pagmiswarat piaw ni magsusuk ha election period na biyaw. Ang ba ini pasugpat ang politics? Ang mga tumpukan ini, ang tausog Pilipino, ang tausog Moro, ang tausog citizen. Ahalan sin tausog Pilipino, nari ako makakisara. Ahalan sin tausog, bisarahon ko yung policy nila. Ingkang mo yan, tausog citizens na. Bukod na kamo Filipino citizens. Bang kamo magbalawas, impyagjanjian nyo, wat tausog rakyat, tausog nakaw, tausog citizen, hula Sultan Itubsulo, bukod nakaw hula Philippines. Kamo na. Di ra kami makapagkuhan. Pasal, ini tulus ihilas. Sa ikabayta na mo, biya sin arm election yan do, tanda, in tausog citizens di na mabaya magboto, na atas nila piarid, yapaan sin polis, yapaan sin marines. Na banghal sin tausog, in sila ini, di na mabaya magboto, iban, biyugit nila na yung kapatutan nila mamoto, yung tandaan niya, siyunog nila yung voter's ID nila, siyunog yung birth certificate nila, siyunog nila na yung kakatas-katasan nila, hahalan manunjuki, in sila tausog, so siyunog na yan tukatan, yung katas diaran nila, tausog birth certificate, iban mamunali yung pagkatausog nila. So, balikan ko, sila na yan. Sila na yan. Bang sila mahailan, sinang gatos, doang gatos, tong gatos, limang gatos, uwos ini kanuman tag 2 tahon na yung Philippines wayron na rasyongan ang panamag mahiluhalain inhula ini. So sila ra balikan ko magparayaw magpakangi tao. So ang kanday ni bihwalik na mo impangasupa tao uno to din kabayaan nyo. Nawanghangan Pilipino kita nyo na mamuto kita nyo. Banghangan tausog tindog ka mo sinhula nyo. Ubos mangayo kaadilan sin kapatot. Balikan ko tura intindukan sin United Tausog Citizens makabisara ko para kanila pasala pinabukaw kapatot bang piangat dian bang uning kasabunnalan kapag kita na mo sing kasabunnalan uno magatos 4 tahon sin pula may ta nalawa so kita na i-study piangat di bang ang pagkapatot na bang ang pagkapatot di na mo ibutang insara palima na mo matampal pa Philippines o Malaysia in territory ini Sultan Itubsulo halupa sog Impiagbunuan sin Imenelep, piagbunuan sin Imaelep, piagbunuan sin Abu Sayyaf about territory. Kansiyo yung territory. Ha Philippines bukon, ha Abu Sayyaf bukon, ha Imenelep bukon, ha Imaelep bukon. In territory ini, territory sin Sultanate of Sulu. So, bang aong pamala sa lupa ini, supaya makatindog tuod ha kasabunnalan, ibang kapatot, iban mangayo kaadilan, di para kako, daytaan ko in tausog, ayaw nyo butangan, insara, paliman nyo, misan na kanyo in alta, misan na kanyo in territory, sa yari pa in sila. Yari pa in Filipino government, yari pa in sundalo, yadto pa in Malaysia, atau in Sabah, Malaysia, misan na to unuhon, way kusog na to. Yari ka to in kapatod, sa yaon kanila in kawasa. So in political sovereignty hatausog, legal sovereignty hatausog, internal sovereignty hatausog, external sovereignty hatausog. So bang tuod pangayon na mo Philippines, bang tuod adil in Philippines na simple da. Ulian niyo hadya in territory sin Sultanate of Sulu patausog, withdrawal of the Philippines from the Sultanate of Sulu. That is the just solution. That is the just solution. The Philippines to withdraw from the Sultanate of Sulu territory because this territory was not belonging to the Spaniards because in Kalungkupan sin Castilla balikan ko Pilipinas da ay Luzon da ibang Visayas. In Luzon ibang Visayas Kalungkupan sin Castilla asara sin dunya di manjari magdarang bang bukon maway mo Kalungkupan hindi us diarang nila pamilikan Pilipinas nyanan nila ay Luzon ibang Visayas nyanan nila Pilipinas
Indiarang Pilipinas, nganan na sin Milikan Philippine Island, in Philippine Island, Luzon, Depang, Visayas, Wailamud sin Sultanate of Sulu, iwan Sultanate of Maguindanao. Amuyan in ultimate objective to issue rendi territory. Banghi kauli na yung territory pa Sultanate of Sulu, makapamarinta magbalikin tausog, salasay-say ni. Because in amuto, dito yung problema, misan yan nagbumuro, misan nagpipilipino na di ida kamuhan sin Filipino government. So, uno to ding government, solution government. So, amo na ini, ambuk de mga pagbisaran, bang uno to ding kabayaan. So, bang hibugit na yung kapatot ini, hibugit na yung kapatot pa North Borneo, hibugit na yung kapatot pa Philippines, nasarang kina yung Pilipino kataan. Na bang di ida na, biya din ni kasalasay. Biya singki kita na mo, masalasay in Filipino, iwan moro, na sarang maubos yung moro. Ang pa, kikita na mo di, nabang masalasay sarang maubusin moro in Pilipino. Ang kikita na mo di, nabang diat tuway katubtuan sin parakala ini na uno to din alternative effective solutions. Effective solutions na tao na yung mamayta. Doon na to nakaingatan, guwaan nyo yung problema nyo, guwaan nyo yung sakit atay nyo, guwaan nyo nakatan, bang uno yung problema, supaya maingat na to pangadjian sin bang uno to din effective solution pag-ubos in questions magdarungan. So, ahal pag politik, wayron lamod sin politik din di kamo. Alright, thank you very much, sir. Iato mga ton mga rin kaya dilang kita sa explanation. Iato ni Meltino Sibulan, amo in legal counsel sin Sultanate of Sulu from the United Tausug Citizens. Amo magpaon sin pagmiswana nila mahapon yan. Direct from his residence with Nijam, this is Love Reporting.